ka Voice of the People Party menta ka sngi kalalet ban ai jing kershani ki nongtre ka non teaching staff jong ka SSA ki ba shong yaki Hamadan Malki Shillong ka balasdang nadu menta ka sngi tat hadu baka sarkar kan penurlong ya ke jingdawa kentiu tulop jongki habakran siklat pathai kubor u finance secretary jong ka state executive committee jong ka VPP uba Dani lang state ulethu bakum ka party ka kershan pura ya ke jingyaki jongki bandawa ya ka hok jongki uloong baga jingle eklet ke sarkar yekini ki nongtre ki badan benta bante ya ka pule puthi ka dan hok baga pule puthi hak jela kan hiar shatrai ladai nujor pat ki wei pat ki jela uloong ru baka sarkar ka don pisa ban penlut hakikam thung charman de ki ars pa angot katba haki nongtre ki badan benta haka pule dangle ka sarkar ka aidau bakam don pisa Oh, ni one of the central body, joka Voice of the People Party. Ikalam hamne tuan ta Namsto. tuan hamne nam ta ban ai mesin Ni one of me begin I see number ba kani kani ko ni ki subject ba President Rama Jong Iru i ba then Miller. So you might have a last session, assembly session in ara ay kani kamat. Di hilap ba ay kani kamat kila ko ka assembly session kila kumur bakin saped dan kimi ya kani andai ka along ka basusi ba kamle nak yang jong sarkar baga poi hadu kani ka stage pemerintah bagi hak penyami madan biang dini di non teaching staff jangka SSA. ke jilap pi ba pi kran mane betul kini ngalam batai kumno ya pi ke jigi ki batai pi Kijing kalong ba kipani ba kijing kidor ha pertai menta bat ketulok bagyo basically kami hap show nomor kiong balando la prasnem menta ikrem kiyo ketulok ki mention ru ba kiwe ki department besong lang bat ki bajoy ke commission lang ka jo kopor ila kiyo ketulok la arlaisen rei ga jing susi jong ki kalong ba yaki padam don bapet don musuh nyaw ki kat kum kijing batai ki kepisah kawan nak central mau kata ka ratio kendai po nak central wat 10% nak state government ka contribution nak state government imat maka kamdon dokumentaro ke panpaw gijing but bonsin gini ka fund ka buwan na central government di kibatay ba hado sispa san folklore arspa san folklore kali phaino sa ka central government nomor kimla ban implement ya kan lang ni sarkar ne ke bagi wan ne jadi nakaliang gajongi nginra ay kini kubor sa presiden kumjo ladala inra yang ya kini hakani ka session gamanwan merta ban penken mau yang ya sarkar ba ke ay bagila kubur ha ka last session baladem baligi kampat action simkya ya kini ka kam do mentar tuan naga yut juga PVP ya iwan naga youth wing juga BBP juga por naga central body ru badi ka main state executive committee insyaallah ne syukang ne kini syukang kuma syukang ba mesin itu insyaallah ini sipang badi yang dia bagi number su ini don nomor isfu ba ini kin syong hane tembu por Lembu like ayu kan jia rai like syong hane tembu por hane entar berselam ke jing i ju fi kum kini ngalang ngam stu inong ka kani profet isong kabor ke jong sarkar dengan thai ka sarkar kamde ka bakulun langit skemba nang saskap hi ke jingdawa jongki nama ke jingdawa jongki kalong genuine ti kumangi keren mene i lap kimdon ka PF ru habang itray ino lagi private organization ru ka PF kadon ka ESIC kalau belum ka form kom ka insurance ka baka ay na kaliang dong ka employers kini kini kay giba kini non teaching staff boran ni tikidon ka salary slab dong ki giba hapo 1,000 ki yo atang ya kata ka PF
Kini kibalatam ni kakatsan hajar ketulog kimyo PF. Merkamdan contribution so. Ka contribution kawan nakaliang ka sarkar ni ka employer but ki employees. Tekani ka benefit mo ka baybam temen kalau kihat ka EPF mo la ni ka provident fund bagi ya suatu bro. Kamdan kum kata kini kibalahe ka kakatsan hajar seneng ketulog. Hendai kadon kalat kalenti bangila ban penmang ya kata ka PF. Ya kini bakam he kibatam ya kata ka kakatsan hajaru. Tersekawai ke benta belum ke PF, ka ESIC bunyiong ke employee scheme ke jong ke medical insurance. Tekani ru kimdon. Pi mata ada pi register apa ke ESIC, kum kibuan bilang kami yang ni, lada ki armen, ki yo ban sim cuti adu enreu benai. Mata maki ki yo cuti tang ar benai. Pi henreu benai mut ke siu ke ESIC. Kum kata ke benefit ru kimdon. Di katkum kejing keren bangila sunguthu bangilap kai kejing dawa jong ki kalong balada ka state government ka ai kata ka pisa roughly kumba 20 arpo crore ha ka system te ya kata ka demand ka jong ki ka bapoi kata ka demand ka propo percent bagi demand ya kani ka price dem kan cover ya kata kalong gawai ka basuling go ba ka sarkar beli kam ai ya kata ka demand mendai ka sarkar ka don pisa ban penlut ya ki chairman Kidon pisah bantiet ki kali beremdor makin yat sahu kidon pisah bantung ko chairman ngim persa kum biong presiden lagi ngim persa ya kita ki chairman kum ki MLA bantung ki MLA bakin tung kum banlong ki chairman ngim don problem ya kata kabiang kata mo la ka jong ka benta kita rai hang ni pada ngilap kidon hadu ars patam ki chairman ki badai ki party workers ne ban penhun yano yarano ki tung chairman nya ki saya ke benefit banget try ku mensu roughly bal ami hagila putai ke bor ki banai bla ada bro ni try ya calculate kapoi kumba silak propo hado ars arlak ni penulut how way chairman ko chairman lalu la kajong ka kategori ru ladangi sim ka cumulative ru lada silak sanpo ru hakashi banai ni penulut way ars pangut sakin mapi kejengkain kami kan nuang ta lada ya kita gila ban penulut kini lagi di kiwai lagi kesiang buat lom kiba ai ke education bawa ke banyarap ke education right to education wing kebun ke kam ke kihapan le kihapan next survey kihapan ai training balik ke melawan penlut ha ni kedai hoken baka jela jungi kesangam apa PTI index hakaliang juga education kemudian kamdan kata ke seriousness dong ke sarkar bahkan pet kesyukuran tang LR kesyukuran tang media they not in spirit and letter